boleh sebut ya producer trong film kini telah patai saya sepang film kini kelong kunoแต่boleh sebut jadi bila bentar lang ini pada don lang harga neka film kaba kongsan harga neka ni ngasih okan siapa don lang harga neka film kini nama arba usul lalu kini siapa dan harga neka porba man khot chi sendon ya master president trong ka make film Meghalaya Filmmaker Association ita ite by blog bejan ba always gentleman belong smiling way ta kadawi ba komandan champion tengah kepada ba komandan champion ban sim por sepi mulai badut bapi bertanya ini kan jinyalang pelai trailer tiếp thu thao cái chỉ phăng ra là bây giờ clip đây là các bạn nó xong chỉ phăng là jam chỉ phăng kawan dia clip perlu yang baru entah thì đây là bạn phép yang jam baru so long ni cái nó kita kadang seka program thì là đẹp này bisa tahu sih keren ini salino ya kerja sama jas tersak ada apa sa ai phi bai jangan sih iba Ecem Syaklian MLA Barim Jumka mau seram sekarang bagi salon biar baca perang ba dukan di Bajaf ba Lancius di Vice President di aktor aktris menjadi teknologi atau kau jadi artis biar bertalang buat kantor dia di baru section nhà sạch trong cũng đi mình sẽ cần cai vào trong sủng mình là được mà nghề thọ vừa làm cha thì nhà đang là một số phim thì tôi được gì mà bentar kadang orang nggak kalau số phim itu aja san thì hát bộ bentar hát postman ngarang sinatang santli di film kemudian sunstem kemudian itu buat arajan kekenai ya apa mutai nama Allah kemudian tilang aduh ke kamu tahu kabar nih lani kamu sudah film bro leseng lah inspired banget harai betul deh mai pada betul lah nhiều đấy betul nhiều teli đây filat tam pinga ar teli tengah kadon kawai minta kapan sapemi minta deh drill teli still filat tam deh toh sukmen ba filaya cikmat ada di kamu sudah film mensengi Abu Prai balan dan tambah dia jerong bidan nyale premier ka film jogi katur kadai balayo ya ka gran te hello bekalia te tabang nga ong tumne kabar ba hapong si ong hi melai te nangir dengan ong te badur laki bok te napoi si assembly dengan saong biang pi kadang bapi pen mi ya ka dari ginong khai na dari nong khai na balai no business lapi ong pi bu restoran na lapi ong pi bu dukan jai lapi ong pi anything but kong lagi syawat hai ka yo siapan investment ini ki entrepreneur ki siapa kin le no kam anjuk mentale ki wat suai ka yo siapan invest hak long ka kam te ngai la dia dengan itu hok tadi kan ka jeans mu tenang ke jona kalau benar kali ka hobi kita sen dan itu ipi dan kali ke kam sina film ka bang ngawan ka perlu inga ban sina film ngang ngamut ban ai ka we ka message ning kong do halon kali ka halon new yang jipang HIV amde ngau professional lani balayo jing kai betul ban sina film dan rei tang nomor mengenai long thok bor dengan perkat kadang hendak kapor ba don we minister jo sarkar India ba cingkran ha kitu ki raja sawi ai ba cingkran ki member jo ki MLA to ukran changani ka HIV AIDS tu ong khile chi potensi jo pi spread changani yathu jika awareness tengah perkat nganle umno de hadin kata kasaklit ingat to ngan sinar ka film aklam poi perkat pada bangan le ka
feature lo karena pun le documentary ban ai some message kan dia kelab dia feature film betul dan rai hak jing sya ada kalau lo ke kami di bandan yang kayo tengah to ngalas dan kunta di badu ngatrai ni ite hak jing pe jenga ipet bagi ka yo mano hi ban bangan sina film bangan sibut EA ya kibreo namundan lo kuta in perkat itrai itu kapar bangan invest sanlat dan sekolah bangan yo kasanlat dan rai hangi te menta kam don kuta kamlo balai benyum lagi senama hal ini yang keren sih keren ya kata compare kan ini tidak isin ke government kala inisiatif namun taban sinai senama hal terhadu mentang padan balai yang utang nama page ngala experience lo kipun kinong sina film kan kisna kawai ke film lali artli kijano balai kidu nang balai bongdan ka senama bongdan ka yo cakap ni kadon ke biju ya piong ade kemudian nong tahap ke biju biju tak kawai tapi saya ingin lah berbenmi angkut sakawai how third week ubadu la syai lada ulit pedish po biju how third week lada uyo silap uhak anyu kolak anyu ko hajar itu terai ubu ila datang lai ko hajar minus satu ka projector okay GST fine nimda ongi 800 to tangba longi keben ya kata GST to hendai lada ngi minus sakitu gitu ro ngim persyai GST mah long kata ini keben ni bagi contribute syaka state exchange some developmental work can be done through the GST. Dan rai mundur pi nakaya silak ayu badu lai ko hajar thapu biju yo ko hajar. Te ngalo ong yang ke government nadaka long makin invest ngapong hiru ai grant. See there is a difference between the word investment and a grant. Grant kadang-kadang bahai ka government macam film ya kisna mohon yang ai investment mabalai ingin sasiu ya ke government ya syukur ndai syukur 40% kumbasiu ha biju 60% haka thabit right tapi ngilaban siu no tang 10% dan 40% but mundur lada ngidan across the state across the district kadang pun kenal yang nak ni ka film jom last nama nasi kenal itu kadai kawin film ke badang kami abun iman apa sih drupo lapi ni biju katakan total collection ni la minus dia try ni kai hapla no jebra nak beli dan rela lagi don bawa kai taman lagi distrik ngaong kan poi lagi krur di film jeni poi krur tata yang lut oh no ka film ke bawah biang ni ke bawah internet ni cuma tentang don film bom internet kata dengan ngomong terus ada don 2 3 1 CR ni yo be jadi kalau Allah ngecing aikam, ingin subhai di atas, ingin subhai di atas, ingin subhai ni kiba at pesisi nasin, kiba asin ini ya subhai sini. Mangin mulak namanya kut bagi masih buat ni siu, kibat at sisi ni ciajar ni kasih pak raja, kasih orang tu gitu di atur, kidon di atur kiba charge kambun ro, pada wan sisi makna, don kiba poi po hajar ro, kidon kita, long sibuk kiba at terkawai kapat kan, long special appearance untuk te lada kala don pun kata kebut ngiru ngila ban ai kampun kini ok kamai ke pi ke government ko ong bangi mula ai kam mula ai kam ni stu e kata mula ai ke government ban ai kam so kata ngi idon kene ka sab ban sina film te idon kam ke kata bangi laban kedir satu way ro nga syakwa ban kuy ke artis ba pi pim dai ban ya snow Batsu rem tentang idon kibreu bagran sini sita itu di halak kakam ta ni kali kakam sina film teni ngin lekran ben objek udaju amla no ni ngin lekran ben itu ki nang training breu domestic worker ni mah lekran ben kibreu ki mah ban lekran ben ni ki nang sina film ni idon lakasap ka pom kidi ban kita jaj breu kidi ban ai ka support yang ni kidi ban ai ka support kidi ban ai ka jutashan namba nyelak ban kiu kasar tekong don kibat tebet ban ruai don kibat tebet ban syam don kibat tebet ban ring don kibat ban edit punta don kibat tebet ban don ke make up la kejong ni don ki hadu arko sauteli ki department main hako kam sinafien ki balong major department kebangin lah ban kia imagine ada ni sinam ha ko katno dan ban gajing yo kap
Te to nang scam ba ngin hapa ila kubor na kubor sa kapor lele te nga sa ketu ki artis bani don ke jing ya terli ni don ke jing ya jan para bani le ban ya bisni ne utai tam ba ya ban iflim jono mangi shwa ni ban de ban lepet ndai ban ong ba ni jong tu ngin ni le shwa mangi ngin lek dan support dan ngin sa expect ni ki wai para para bani ri ong to na ya lepet ni iflim jong tu ngai si yu ta kani mulai pada minta kiwai kini kan aja kerjaan peram ini bat kenang ba dan kiu kini industri nak buat syukur te badu la patai khas pang tu film yang scam ba pi ki film kita tu kacung ka kubur kakak te iman badu entah kenti te la kam touch ya ka imlang kasalang la betul kerteng ini la stop te yang try hibreu kin sa mal teng balik film don buat diugal pi ulah dia kata don buat dia aktor tapi don balik bapet ya ka moral juga jenis nang juga tu film yang ta maklum dari aman lagi film ini baju ya shna kai untuk kita ni hoi entertainment itu kapan kita ro ka message ka kalau benda ka medium of media kalau benda information lain kalau benda jenis nang lah benda ka mo kanu ka badon hapok ka movie ini sekian pada lesyikmat ingin saya shenano si film dengan sa pepa wajah beriu jengi nang lesyikmat lo ngakai kum kan ni film ngastu kan sadon hingga contribution ma kenya saya dengar unta naga kendai la ngala shift saya katakan tumbe ngadon hingga jing persyang lagu no ba nan sinai ka film pau saya kepertai dengan sekian ba ketika film kaban wan jungar pada kamla banu lese baby kam nomong successful commercially ba na try haki shiki we kita kan sadon ni kecing pau ya jat bendri tiga tentu ino sta film dengan pelang seketaru mat daya yo gran telong hi punya sana seta dan rei ki ba ki kam subang hai ki commercial film tentang ladai ni stress kan ni ki film ban ong ban yo award ye tentang dunia internet ki ba kabia yo dan kehidupan di Gran ini sekian penting sadar di dong senai di film kiban perkat untuk namentakan lake global ni lah betul. Jadi saya sisen ladang ni ngasih entah sih sultan kiban keren untuk porsi bertupau bijinya dan melek kalau kipor kadang-kadang yang sana ni keren untuk porsi penyakit bok epi baru bagaimana film joki nak latun iha sinema hall kan yadha ya kenang bakim ya nong to kila penlut nang tu la penlut kila investment te ka ban mi nang tu berkandai ka cing nong ini scam ki pai pa tan ai cing kersan but ni scam baru ki artis ini yang tadi ka wei ini kersan di wei te sa shi sen let's say ba chem champion ro ilong hajan ni berkandai ka government ni scam ba jung i long muksian ban yang keren ya kana dan ra ya kini ni kemau ye pi siapa sebeli pikiran tadi nongrat adu entar kita dan tiba benar ye pi long kabang ayo snow en sini style na ya tapi keren sekali cing ya kita nongrat sik kemau ye pi skam ba ki aktor aktris kan hab ani takti nam ta janji entar nasi la keren nasi hakba pun yang itu keren ye ni ro ning ban ka jing sukna ki jing sui jam ngai skam jadi beri bala ban kon vi ka message saya sisen kemudian lagi kibaro kemudian sibun all the best about commission.